wari uzi ko hari ibyo twahishwe ku rugamba, hari ibyabaye batigeze batangaza. Burya ngo ntago Israel yigeze imanura ibisasu byose bya Iran, ngo bafite ibisasu byamanuye za drone yewe na za misile bya Iran. Utekereza ko igihugu nka Iran, igihugu gifite igisirikare gitinyitse mu burasirazuba bwo hagati hose, Iran ni igihugu kiya kinagurisha za misile zo mu bwoko bwa ballistic ku Burusiya. Ibaze nawe ko Iran igurisha intwaro za kirimbuzi ku Burusiya, igihugu dusanzwe tuzi ko ari igihangange ku isi hose, ugira ngo systeme yabo yo kurasira ciriritse. Bakubise batababarira Israel maze bahitamo kubiceceka bitewe nuko bari bashyigikiwe n'ibihugu by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abafaransa n'Abongereza. Bati nibijya hanze turaba dusebye imbere y'isi yose, ngo tugomba kwereka Iran, twereka abashehe yuko ntacyo bavuze imbere yacu, twakomotse kuri Abrahamu, twahawe umugisha. Israel iti abatubabaza natwe tugomba kubabaza, tukabakora mu jisho. Umujinya ifite ngo igomba kwihorera ku mwanzi, ngo bashyigikiwe na boss mukuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo bagomba kuritagura Iran, igihugu cyose bakakigira amatongo. Niki Israel giye gukora ku rugamba? Niki bagiye gukora? Mu burasirazuba ubwo hagati hose hagiye kuba intambara yeruye. Ndi Aime Christian, ikaze mu bwami bukuru bw'ibyegeranyo. Nibiki bikomeje kuvugwa hagati ya Iran na Israel? Byasaga nk'ibonekerwa ricuditse umwijima mu maso y'Abisiraheli, ubuduha bwo gutabaza no kumenyesha abaturage ba Isiraheli. Ikirere cyuzuyemo ibiturika gusa nibyo abaturage ba Isiraheli biboneraga. Turi mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki 13 ikira 14 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Igitero cya kasamutwe cya Iran kuri Isiraheli kikaba igitero cyawe cya mbere kuri ubutaka bwa Isiraheli, nyuma yuko Israel yashotoye Iran ikivugana umwe mu bajenerali bakomeye b'igisirikare cya Iran, Mohammad Reza Zahedi, mu bitero byo mu kirere byagabwe kuri ambasade ya Iran i Damascus muri Syria. Ibinyamakuru bikomeye nka CNN, Fast Post, CBC, ABC News n'ibindi byinshi nyuma y'igitero cya Iran kuri Israel byose byaraye byandika imiborogo y'abaturage ba Israel. Igisirikare cya Israel cyaraye kirwana n'ibisasu yewe na za drone z'ubwiyahuzi. Iran ngo yihanije Israel bikomeye, bayereka yuko ibyo yakoze ari ikinyoma gikomeye, bayereka yuko bibeshye cyane. Abakurikiraniye hafi iby'iki gitero bemeje neza ko Israel yahatakarije imbaraga nyinshi mu guhangana n'iki gitero cyo mu kirere ndetse no ku butaka bwa Israel, ngo ibyangiritse ni byinshi, ariko ngo Israel yahisemo kuryumaho yanga kubitangaza. Bavuze ko bahanuye 99% mu bisasu birenga 300 ndetse na za drone z'ubwiyahuzi, bivuze yuko ibyabacitse bigera kuri 6. Ariko ngo Israel yemera yuko igisasu kimwe aricyo cyabacitse kikitura ku kigo cya gisirikare kikangiza igice gito cy'urugo rwa gisirikare, ngo agakomerekeramo umwana muto w'umukobwa nayo ngo uri kwitabwaho uri hafi gukira. Nyamara ngo ibi ntabwo bishoboka, ngo misile ya ballistic ntabwo yaturitse ahantu ngo bigende gutya, ngo ni ikinyoma gikomeye Abisiraheli bahimbye babeshya isi yose. Ubundi ballistic missile ni igisasu gihambaye ku buryo kiramutse ari kimwe cyaba gifite ubushobozi bwo kurimbura nk'umurenge cyangwa umudugudu wose ugahita uhinduka amatongo. Ni gute igisasu nk'icyo ngo cyaguye mu kigo cya gisirikare kigasenya igice gito ku nzu ntihagire n'umuntu upfa? Ibi byose ngo ni ibinyoma bya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bereke Iran yuko batayitinya kandi ko bahagaze neza mu bya gisirikari. Kuva mu mwaka ushize Iran yatangiye gukora za misile zirukanka cyane. Ni za misile zirukanka inshuro 5 zose kurenza ijwi. Ni gute iyo misile yirukanka gutyo yakwitura ahantu hafi nko muri Israel ntihagire ikintu na kimwe cyangirika? Yaba ari misile nyabaki yasenya igice gito cy'inzu ko na grenade ubwayo yabikora? Ni misile ishobora kubipima ibiro bisaga 1800, ishobora kurenga ibirometero 2000 igendagenda mu kirere ku buryo aho yisekuye hose hahita hangirika hagahinduka umuyonga. Amaso yose kuri Israel ni intambara bigaragara neza yuko igiye gufungura umuryango w'intambara ya gatatu y'isi yose.
dusangiza uko ubitekereza muri komenti. Ibi bizarangira gute? Ndi Aime Christian, naho butaha.